Hello everyone, I am Kairiwangbou Abonmai from Tabam Northern Village, Tamenglong District, Manipur. I am representing contestant number 7. I'm gonna sing Liangmai gospel song, and that song is called Wi Wi Ai Tingwang Balungsha by Dr. Ellison Abonmai. Wi 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 Ai Tingwang Balungsha, Wi 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 Ai Tingwang Balungsha, Wi 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 Ai Tingwang Balungsha. Ulung set senu aturan kaye Ningkum sang swangga kai mi bohina Ai aliriga tang kai jubame Ting silumak mai sira saidura ye Wi 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 ye tingwang balungsha Ulung se sinu aturan kaye Amay dunang liuki lunglam kutluzu Akam milo wang lungkom hai si Magpagagahay ng lubay lulo Wi 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 ye tingwang balungsha Wi 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 ye tingwang batwada Wi 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 ye tingwang bensya Ulung set sinu aturan kaye Ulung set sinu aturan kaye. Thank you.